hi Emadek TV. Michicha ma for any madofo nyina. Nyame ensha obi bia ohwe Emadek TV. Emadek TV, the best YouTube channel at the moment. Say open information papa I beboa ha na obi nya sa information Emadek TV. Michicha obi bia Mr. Mpatro enene da edin kan wa ba Emadek TV so Mr. Comment, na like, na subscribe to your YouTube channel. Subscribe to the subscribe button. Na me a notification bell no send be ya me di dwumadi bi to bi ato a onsa ebeka. Ene edie eye nkomoso nkokora na pese me nemu edi concerning American lottery registration. American lottery registration. Me pa cho American lottery ya de bi every year bia no. America for atumi ama ho akonya se wo ye Ghana ni na wo Ghana ha sei anase baby a wo bia wo my Ghana mu hese no so wakonya se wo di be register American lottery ni bi na unwini a wo so wakọ akọbọ ho adwa wa America na watumi aboa adwuma pa e de ahwe wabusuafo wo so e wo fie na American lottery no say edetia every year bia free October echo and this year for instance 5th October this year I make us make amre be case make us akabe na watch pe na watch me ni bi pe na che dwumadi na sha ase American lottery no na asha ase enti ye wuhia ne say 5th October ekwa akopem 30th October no ubetimi register American lottery na no bi na eno na meba abechechiri na mede mo afa ekwan ya obefa so a ubetimi register American lottery ni bi American lottery no ebre bi atwam ko na babia wonam bia utumi hia obi a oye bia na wakọ na we register but ene American lottery registration ye common once a okita phone wo internet na ade obetumi wan gase we register wa de ontumi mpo a obe make sure say obetumi akọ obi a omo ye internet cafe ni ade obisa so ebia mpese me ya American lottery ni ade obetumi aboa wa obetumi edwa for process na race na mum ade a ehia pa ne say wo mo bi register ma wa but modern an say ade a friend say confirmation code no onsa ebeka confirmation code me say the confirmation code no onsa ebeka mema nipa ne kan kire wo say eno ano no ko wa bra wan twere confirmation code bia eden amma ena make sure onso say enkoye bibi say ebia confirmation code no kwa no twene mu say bebia confirmation code no wona wo twere no udin ene obibia ehye wo say ampa o confirmation code no twere ma aside that there American lottery registration no is simple na ne nyina ni emre bi atwam ko na American lottery no ye hia passport and say dey register but it is here there so obviously register American lottery bia obehia say obenya passport because your passport number and it be register ni enti a net say na say amazisi abesa na say emre bi atwam ko no say na uma obi register ma wa sometimes unwini mpo ani pakro no etimi eton ana otimi de manu nua baa bi e ma no kona wote Ghana ha say fro imanobuadi a na obi use udi imanobuadi no e wa America isan say wakoya America lottery mu anwini ma ya to ama obi ananse de ama obi but ene America fo na nkasa tena se enwu say kwase ebu eya enti no passport no obi a wo ni unique code ananse number enti unwini a yintimi fa passport na ananse where you know emfama obia enti ehun benya se obia benya passport ni bi now se wunya passport ni bia ade ehia yi pa eye pictures no enti e show picture ya media to screen so to say picture no eni no eni se ne etie no eche se picture no kra yintumi emfam register ema ne yeden enye yi o hwe picture ni ya wutumi se nipa nanim no ayet se blue bi sa eni ade sa picture bi sa no yintumi emfam register American lottery no ema no eyeye ne tosu biom so eye sa picture yin so amesan so dia to screen so no hwe picture di ye pabon se hwe ba bia nipa ne tin wo no utun se na so ntem wo ba bi no eye na so ntem ni fan so side no ubon se shadows bi eye de eda ho ase ono ani tiri na shadow ne ye den eda ho eno so ntimi fan register ema ne ye den enyeye but hwe picture we am dia to wo ya hwe white background no ene ye hia white background so white background any here e register American lottery no e dey hwe a utumi say ne white background ne kama
nipa no so nanim dua no so ye den etse a ye di ayi green ato e kire se eno ene picture ye hia obetimi dia den e di register America lottery no o hwe we nsusu am dia to so na otumi se abranti nanim no ananse papa nanim aye se bibisa aye se o hwe nanim ya otumi se ninum bright oh ase ninum bright na picture nanim bright eno nsusu no enye emma picture no announce enye ma America lottery your friend is saying registration no enti these are the pictures eye emma the lottery registration no to say pictures me say ya announce nan ya a good screen ya wo hwe eye pictures at say acceptable e de ma America for no visa no processing no because the pictures are omu hia enti no say oko cha passport picture na mema mo enhohoro mema owo hohoro utwa wia opa betimi aka kire ni ko mo ekofo na omutwa ma no se omo edit ema ede na mde ato screen no so no omo betimi edit e the amount aye 600 by 600 by 600 meaning say picture no this should say you know aye wapampam say you know enye 600 pesos na your friend is saying I say no so and also enye 600 enti na mde auto screen no so na wo hwe no 600 by 600 enti ukọ na obi twa obicha na opa obitia manipa kọ na ayeden ayesa de na ma na omum process emfa ema okama se waware na opese wo ya e wo se wo indicate wo mu se waware enti ne obehia ne se obehia ukunu passport picture ono de unhia ne passport na emum ne passport picture na wo ba nso a na wa make sure say wo ba no nso so no wa hwe camera mu amomatwa ne kama na wo de wo ba no nso din ayeden aka ho ene ne picture ayeden aka ho enti se wo na wo ye na wo ye a wo de ukunu ka ho a se wo wi ni a wo ne ukunu nyina no ene wo ba no qualify sem ba yeden bo be ko because wo de wo mu din yeden ehim but one fa ukunu din anhim no one fa wo ba ni din anhim na nko a wo ye a wo wi ni a saa ukunu no wo ba no omuntimi nkobi gise wonko a okọ na okoduru na pese oba back to oman Ghana mu a na your friend is saying obefa wo mo na afi watun aden abefa wo mo enti America lottery no de say we register yan gisika bia emfiri obia o na meboa na se seleto no qualify a na afi wafa procedure ni process ni no wani beba na won so no wanya ho akwanya aden akopie America kama se wo she school uniform ananse wo she adwuma bia mu uniform whatever it is ye yusu enfan ye America lottery no there be say eye watade uniform bia ananse bisa no nurse ni uniform ye yusu enfan ye America lottery no make sure say wo twa picture no so awaso no endeda na emu waso no be ginigina so nti say wo ye obi awaso no da wa me yemfa bibi nhihye waso na chi na enyini nyina so kama na fatwa picture no ye first space enhye wabra ye twa America lottery picture no so no ye say bia chen bi didadida wo kom ene ade oyo oba no wa yo trimi na se bia wo trimi no aba begu ani fa ha sei anansa akata wani fa ha sei a eno so ye mfa ntwa e disqualify wo ti chichiri wo trimi no kama ebu achi na ma waso ntem no wani mu nya den enda ho na fatwa picture no kama make sure say obema nipa na tia say wo de ye BBC se ne be ya o ntwa o ma otinchi ya anansa bu se wa peja oti akosoro anansa oti abafu da bi o ma wo ndem kama na o ntwa wo yie on farm. Enti registration no very simple. Oko Google Chrome and answer browser no so a na wabo ebia DV Lottery 2022 DV Lottery 2022 registration enti eba first one na ebebie e wo so no eno ene ye America Lottery no your friend is a website no eno ene ye America Lottery for no website no enti se ebia ubehunu se ewo ho a entwere ni bibia untumi kan po am obi nya den enkekan ma a se nipa ne kenkan ma wa ebemu wanhu se ye friend say aha na wa de waba eti se ubia ewo se unhunu bibisi e na mde ato screen so na wo hwe no ewo se unhunu bibisi enti we na unhunu no e kire se site wo no na wa de waba no ampa
we na wo hunu kyerɛ sɛ site hɔ no na waba mpa nti wobonsi atrɛ travel.state.government.consulate ɛno ɛwɔ inside anase consular ɛno ɛwɔ inside hɔ a ɛwɔ nti wobɛhu steps ni nyinaa yɛde ɛyɛ yi no ɛwɔ hɔ. Like I said, this year deɛ no registration no ɛbɛhyɛ aseɛ ɛwɔ 5th October ɛna this year deɛ no registration no ɛbɛhyɛ aseɛ. Ti mesrɛ America lottery registration ne deɛ yɛngye sika yɛhia no wɔ visa register bi ɛyɛ opportunity obi a wɔ passport yɛhia your passport obi a wɔ passport biara no make sure say wobɛyɛ bi yɛhia so akɔkɔtwa passport picture obi a ngye wo 10 pesos mpo wotwa wo passport picture ni wie a na wokɔ sɛ cafe bi na ebe register cafe ni na ebi a wotwa anwoka wie a wagye confirmation code ɛde kɔ fie nyame boa wo register no 5th October na anase 5th October ekopim 30th no wo register no ntam da ɛyɛ ntima ntwe ama ne nkopim last day 30th no ansa na wo register wo register ni following year nti ye na ye be register na this year October next year May na results na ide aba nti wo okra wo register ni rate mi kra ide efiri si wa ye bibisa the next year May results no aba results ne ba na okobo confirmation code ni shem na yafa wa anase atwere you have been selected da na say ne wato hallelujah minu aba ma wadura America heden ewie wadura America ewie de hia ne say obefa process ni mu ni ade ni wanya visa ewo embassy wo wawie enye ka enyafe na kotwe scam connection man anase bisa eno ane America lottery registration me number ene good screen so no Emadek TV me number ene good screen so no se opese me boa ona me register ma ana bi ayefa nse won ti bibia ase a fa me number na e good screen so na frɛ me me kyerɛkyerɛ omu me boa ana se bi a wotwa passport picture no kra na wo de send me mo hohoro omu twa wia no mo matwe ma white background wo mo matwe ma mo twe ma wa now they are sending me Emadek wo de send me a maybe say with information ni bibia na me register na kama den the amount ya me bua na wo wini so a na san so aboa edi wanim ama watumi aye den a process bibia kama enti American lottery registration no na ma bedi ho adase e de akere mo no obi aye den en register bi madam ase na me nhira obi bia ohwe Emadek TV e be so e the more informations e de abramo concerning we ase abrabo mu nsem historical issues na ye nya kase abrabo mu nsem no e be so e de nyina abramo e wo Emadek TV so ya me nhira mo e da wase bye bye.